खुरुमजरी येंबिरिबा पुनमकपु आई शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की डिस्कशन अवार्ड एजेंडा मणिपुर तराम नोक्चरी ngasi एजेंडा मणिपुर खनगदोरिब वाफम से हुजी हुजी फोंग फोंग साना लेरिबा मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलो इनर लाइन परमिट सिस्टम नत्रगना मसिगी मानबा बिल हाइबसनी मदुदी मपानदगी चंगझलकपा मियोय सिंगसिना हेना मसिंग यामचलक्तुना मणिपुर की हुजी हुजी लेजरिबा डेमोग्राफिक बैलेंस दा अकाइबा मलानी हाइबदुगी वाफम दुदनी अदुगा तसेंगबदी हुजी हुजी की मतम सेदा फावरि वाखलोन से तसेंगबदी मसे कनामतन लाली हाइगदो मानदे तौबदबो ILPS नत्रगना मानब बिल स्टेदा बिल बु यानिंगबा मा बिल बु यानिंगदबा मा स्वाइगी मतांगी सेयेटनबसे अखोइना बिल से मखाताना मसी हेना चंगझनद्रिङैदा मसीगी मतांगी सेयेटनबसे हेना लोशनबने हेना फगद्रा हाइबगु वाफम दुदनी ngasi खनगदोरिबा वाफम से लोना लोना ngasi इम्पैक्ट न्यूज स्टूडियो दा वाफम सिदा खननबगी दमकता गेस होइना लेंशन बिरिबसिंग आई मिया मांगदा सक ताकसगे आइगी एक्सट्रीम राइट फंबिरिबसी प्रोफेसर एल सदानंदा जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन फॉर सोसाइटी हाइबनी ओजाबु तराम नोक्चरी अदुगो ओजाही थंगना ओजागी लेफ्ट फंबिरिबसिना आइगी मरुप डॉक्टर थाथांग बाइफै असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी मणिपुर यूनिवर्सिटी है ओजाबु सुदराम नोक्चरी अदुगो हेगी यत फंबिनिजरिबसी तमो प्रदीप फांजोबोमनी एडिटर इम्फाल प्रिपरेशन तमो सुदराम नोक्चरी ngasi क्वेश्चन से आइना अमखकी नतबदा ओजा पुलप की ओइना हाइदी क्वेश्चन से कुइना सु कुइरे ngasi ILP की नत्रगना मानबा कोई प्रोटेक्शन बिल अमा लेगेदमनि हाइमना खोंग खेलकपसी फोंग फोंग साना ममांग थोखिबा थौदोक्सिन कैसिंग सही अमा हुजिकी सही में हेंदोखरे अदुगा इवन चुरचानपुर की बिल से एंटी ट्राइबल ओय यानिंगदे हाइबगी लाइबा खोंखंग किसु कंप्लीटली सही म फाखरे अदो स्वाइगी मतंग से खरसु याम लुब तंजादुनी अदुगा मयाम पुनमकनसु खंगनिंगबा मदुदी करीना करमबना हाना तौरगा हेना फगदगे हाइबी वफमदु स्वाइसदा पुसलकांदा क्वेश्चन से याम कमन ओइना अमा खक्तगी नतबिदा अइना थमजनिंगे से हुजी हुजिक लेरिबा फिबम सोमदना भेलीदना बिल से पास तौगदबनी अदुगा बिल से हंदकी असेंबली सेशन स्वाइदा पुथोगदबनी हाइबो बोगदा प्रेशर मकन चंगजलई बिल से ओजा पास तौगदबनी बिल से तंगाई फदना लेगदबनी हाइबसिते आइनि खनबदा लोइनमक यागदरनि खली स्वाइ वाफम से लाककांदा अदुबो लाइबक थीबदी माइके मोरोमदा चुरचानपुरदा जेएसएन मसी बिल से एंटी ट्राइबल होय अदुगा ट्राइबल की इंटरेस्टा मसी सोअली हाइबे वाफम सिनी अदुगा हंगाइबो वाफमना लेरिबो फिबम स्टेदा लेरिबो फिबम से हाना याना थोकपा हाना यासिनबा मा हाना पुरकपना फत्रा पुरफम थुई हाइबेगी वाफम सिनी स्वाइदा मयामगी ओपिनियन दोइना कलेक्ट तौजनिंग योने ओजादगी याना ना हुजरगे एजे सेनियर मोसोइना हुजिक लेरिबा कोई मणिपुर पीपल गे कोई प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर के येलो मी मयाम सिंगसिगे मोइगे राइट्स अदुगा मखोगी लैंड एंड अदर राइट्स पुनमक से कलहौद्रगदे नोम नत्रग नोमदे अखोई इंडिजिनस पीपल सिंग से त्रिपुरा त्रिपुरी सिंग माइनॉरिटी ताबगुम कसार कसारी माइनॉरिटी तागिबगुम सुमाइ तौतना अरोइबददि अल्टीमेटली से अखोई मणिपुरी हायरग खंगरिबा चिंग अमसुंग तमदल लेरिबा इंडिजिनस पीपल मैम सिंग से मसी प्रोटेक्शन अमा तंगाई फद्रे हाइबसिमदि कक्पा याद्रबा मैम पुनमना यानरबा वाफम नी हाइबसिमा यानामदा तमजगे मसिदि सोइद्रबनी तौदबा यादबा थौदांगनी मरमदि अखोइना मद अनकेयर फॉर हन्न येंगदना चाहि कयासु लाइको अदो मसी मतुंगदसु करियमता मसिदा अखोइ प्रोटेक्शन अमता पीदना सुम चथब तारगदि सोइदन मुटकनी will become extinct ko aduna dinosaur mutkibudu mutkibi abagi identity mutpa yabagi akib lei habsimadi mayam khangnabani na the masi protection gi protective measure kha lokot pai tarai fate maramaduna aikoi masi gi wafam se mayam punamana yana wafam oidana manipur sarkar na bill mamang da puthok ke lei re ko bill ahum puthok re ado बिल अनी मना मकोइना येंगिने यादना थंग्रे बिल मपुंग ओबे बिल को मधु अकोई कनोडा गवर्नर की लेवल दा माना ngamdadna amok
president magi assent ki dama thagi badagi madu withhold tawdana sum thangi bada aroi badati sidagi delegation party ki all party delegation ga chatna khotna mayam tawre ko ado president assent pidre maramaduna central government na su advise tawdana yes amagi su kairoi dawa ko protective measure khar lokot pai ju de ko su yare moi su ado tawbadabu Manipur da Kundalita and indigenous people punamangna yaba controversy later adu billama semba haibsi tangai fade madu sem no honavada center na su koi legal luminaries ladiba nation sigi ain gi lamda constitution gi maikai da yam ajana khang hairaba koi gi legal luminaries mayam sing sigi service to phangani haina assurance pirkba koi punamak tagre ko aduna maram oidana koi anupa bill ama sem na ba haidana changjalakpado anupa bill do drop ama puthe handak ta ko manipur sarkar na putorpa bill do hanagi bezia 51 haidana leirambado madu hongdoga 72 haidana thamgre ada 72 da thamba koi ki cut off year bezia 72 da thambagi asiki bill se miyam ki opinion sik to bo na online da ko mayam gi opinion invite to ba tonga tong ma sangsat punamaki maji punamak tu tore laibak thi ba hai ka dra handaki assembly session as da masi puthoga introduce torga pass down na bagi thorang torum bani adubu ujek matam je khar khuyong na ki ki hojik se puthok pa ngamroi haidna manipur sarkar na ujik lauthore aduna hujik leise masi yamna fluid oi ko karino hujik tawba budi masi pudamana yaba controversy later ba dugumba bilama baba koi pass ba act on thokpa haibisidi afaba potni na masi hanjan na controversial oiroi dawa adu bilama puthokpa isi matam ji khara chang batabani yam kupna mayam punamaki hujik Chorchan Puta Chopa reaction Laktana Baruina Bezia 51 near Haru Badagi Qua Yamna Kan reaction Laktana Me Mapan Toy Monkey Bagi on top tragedy Yamna Labak Tiva to talk say he puzzle Asi Bakzang Mapan was a pop polo then to me Siki Pibam says that Aquina Hector Makoigi, Ayaba, Mayam Punama, Kitang, thinking people, Mayamam Yauriko, emotional lit together, Adagi communication gave Kurliba. Aduna, Maramoidana, Aduga, Atopa, element Karasudum Yawe Haitai. Ponga Ibsiboba. Yeah, quite there, Canonata de independent and completely separate cookie land ama Natra de Sugayaroi, anti tribal bill Amata Koi. Accept or Haidana Torpa statement, Mam Punum the Kangariko. Aduna elements am yam great complex oi. Qua Ado Hariba element Karaduna Humna Puraga Manipurgi Akwigi Chahi listening any Chupna Nuksi Chanan Leminariba Ko composite state of Manipur. Masi Manghangi Bahib City Kanada Supam with the Punina. Senior elements Ko Kara Kitang wakal kanba marai pak penung siba cenggi tamgi cilina mayam ne sing sina punjil laga aidi asi mayam pun mang jaga da ba atu umba belama putok pai sidi matam khara changjer su handa kesi de oidau di mandre moina su putok tre ko oidre atu ga hastily to de as a senior citizen kar mai to dana masi acceptable oi ba pun makta acceptable oi belama there are many ways. Qua Taway about Mam lady. Ihan Hanbada Tawai Mapan gay Haksang do follow the nose Pavata music Kitang Mayam Unadana proactive initiative Ama Quig State Sakarna Lauraga Moibu conference table to Puraga, what is any mine hadra, Pazana what is Haraga.
I yanagani had I khali. I have positive. Thank you, thank you. Attitude towards Bill City Tangai Panala Labor, do Madilona Adumadi yare. Dubu, Basi Swisi, Mayam Gilona Kaman Teresta, Yanabamaki Purapum Toy Eduga, Som the Ladiba, Sujan Puguro, Songi Boro, Yasanabamati, Sungun Labum to Yam to Wapumni. Oza by Oza Tatang by Kari open in the beginning. I give more to the Manipu the Koi Sigumba Koi Yeromi Kananaba Sigumba mechanism Natraga Koi system ba Labay Sidi Tangai Patamni Tangai Pabani Sina Labit Tai Mayamgi Ipanaba Mayami Pananaba Labay Sidi Mayam Nayaning in Evisu Singangai Sulite in a Kanle Singi Meeting Mira Tamimira Sini Mayamgin Adubo Sida Koina Sum Yerup Matamda Equina systems si Horakna Naba Karim Om the Pussy Napano Aduga Huzik Leriba Yanadriba Huzik Sigi systems a Pussilan Naba ILPC Pussina Torbotamda Som the Zingi the Mayam the Yelak Pakulak Pa BSR Haisira Karesira Messi my Yanadabase Huzik Equina Mayam the Uribaduni Huzik Paudu Tahi Matahi in Pazil Negatoration Aina Sum Hanging my tare question to Nimati Mayamgi Yapanana already Ziki Kogi system Koi ILP system si Maya Yampana already Koi Manipur more than 37 tribes lives. Yes. Simiamzi Sigi Kogi Mayamgi illegal migrants Mayamna effect Doba most effect or Kidobusi smaller tribe Mayamze Pramanda Kogi Taraugi tribe 600 700 cut the population lady ba Karamgi tribe another Kogi Lissing of money cut the population lady ba Lamkang ba Maringilera Simayamse Machamayamse Sokedo here Sokedo with the Moineba Atupa major communities to let's forget about them for some time but Aduigi Simayam Sokedo Busi Muigisu Apamba Muigi view opinions zo Equin Hangramba took tribes edi Ewakan the Toksaba Aduga could you young matamda ILP system embassy Koina Manipusida Koi ILP system Pusilak Matamda, Koi legally Patamda su, a Koi constitution the Pamatamda, Koi ILP Sigumba, Senator similar mechanism Zikari Kamai constitution a Karehebra. A Koi constitution that you Matamda, the Article 19 Ekoigi Fundamental Rights Makada, Article 19 Gimakadu Matamda, Clause D Idu the clearly as person mentioned Tori, but right to freedom maybe Makasida, freedom to move, travel. In any parts of India, Haiba, any territorial part of India, Hainaleva, D Makasida, 19D Makasida. Aduga, exceptional clause Amadilumle, except certain Natrega, reasonable restrictions. Tribal population protect Tonaba. Number 2, general public interest. Asini Amadile, Aduga Anita, Anishuda, Huziki 19E Duda. Can settle, reside in any territory of India, except the same kind of close to restriction, certain reasonable restriction, the protection of scheduled tribe and general interest, public interest. Adu general public interest, the constitution is the all India in the same panina. Ekoi Manipur in the population mayam 28 lakhs na ko in the Kolauzo, Lixian man Laosu. General public interest to a constitute Mangambra. What do you go? I don't like Suzuki Tamgi Katan allow was in the general interest to public interest to a constitute Mangambra. Mayam, you pull up on Law has no Moido Wunina. I don't know, Maru with the Huziki tribal interest, I am Yawunina. A coina, Macha Ori, but tribal Mayam should pull up or in a Manipur or in a pull up Laudi Powdi, say Hoism Dili in the Tabi do Mandava, a Yohanda. Aduda Siki bills a quick Amuk, Manira, Humra, a assembly the pastor, the Tarazu, city passed over, other center, the Yarakine, what today the Yani and the Tazadea. Thank you. I think already a question Yam the Pipa, a quick population, Manipur say around 30 lakhs, nearing 30 lakhs company. So I see that to see same bills data, boys to any Togadi, although I do Tabo Wakani, I do a boys, Amakatan Matok everything. Thank you. Don't for the size opinion say, Ani say, Bill say the gallery, Bill say Matok, still when I want to come up from Nedu, Bill say, Hena
swai the lady was saying everything say need to be the job far side the kari open in thambing you know sim dang sa ga gi na hair me na bill ma da kale have sibidi loin yana rego yana bis sai high in valley hill ga su difference kari hill gi ha sai gi sil area gi protection ma hali jar hai valley area se tasina hair ga khoi na protection na hair se deva adana special law bulak kyo ya ina I ba to hai ja ke is da bulak kyo ne noi to bul ga di valley gi su lamsi khoi gi land alienation gi post thok ta na bagi aja valley su law ma same to yabun thokprai kali sai hai Himachal Pradesh examples have to pizza Himachal Pradesh Kashmir tribal area na track land protection si Himachal da ina lam lege so yaro aina flat lege di ani to lam lege real estate in lege so yaro ba lege ha ga farmland leiraga farm to ge di ani kana na Himachal Pradesh da migrant map chalaga lo uru do ni ko mai da na khoina law same di ai bas ta se na khoina ga sai constitution gi posi so na sen imaginative le yeng dar sa kamai to na so na same ya ge se sai protection si kamai to na pc ge land alienation post thok na bi hai possible le re adu amana ina sai panjaning ba amana daga le bisubri mayam lo hai ga mu repeat ro ro ga bill ahum halak pagi matang sira akoi ka bi da mu chamana bill dum injan do no amku haladi kamai to ni hai possible le dana adu le aina halak ba se bill halai si da technically kakpana dragri kakpa ya da posle aina akoi gi bill ani mari chumna gi reconsider to halaina bill ma dan kali post kari no haiba su khangdu bom su phei ta sena khoi manu ya na da bi post le re ya no hyper le ran ta bidaina law kanoma legal kanoma thag billam thag kan sida heda ka ya bonde waina chumna thada assembly thag ja governor ka ngam bonde ba governor khoi gi money bill le re ka ngam sai hai post da khoi money bill le bi post ga na le da ye na bom le ja Manipiur director में सेल तोड़ रही नहीं प्रशासन दो रही नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेल दो नहीं है कि मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल है दो बा अदना डिपार्टमेंट में सेम के है कि गवर्नर रिफर तो नहीं रिफर तो बोलना गवर्नर रिफर हो बिल्स अनि थोंग ले बा रिफर तो रोगा चंदे अमु गवर्नर ने सिदा मोहन कंसिडर तो हुआ पिरा हन मो हलक पा अद हलक का से सिदा कोई तुम दरकार ले तो हमको असेंबली मोहन पिसंगा दा गवर्नर का ngam अदु की सी possible ad money bill di sinate ba money bill se di governor cha kan sida governor na su ma su city aru department se ro ni pha chang do ri poni na aga center refer to ne center refer to was president refer to was president prime minister ma kha le ma advice le ba institution na adana prime minister cha pane to union cabinet cha ri ni I refuse to president refuse to I hate president refuse to na de ba we are actually ing already union cabinet ni ya home ministry ya ne ba पैसा चंगे ये तो टेक्निकल पोर्ट कर ले रहे अरे मतलब नो यानद्री से यानमा हांसिन को हाइब ने अरु मेन पोर्शन दे यानद्री बजु ओजग रे अदुगा टेक्निकली सोय पोर्ट ले मे तो 951 कट ऑफ इयर्स इसमें यारो हेवी पोर्ट म हाइरम गनि सोने kan के इंदा असम एजुकेशन थो कान सिदा 951 मोइ ताना मिस यारो हे 971 द याना रे मै 971 यानरी चही से 986 ता 971 यान से चही त्रावा बैक दे तोर यानरी ना अखोई 1971 ने इल्लु हर सम को सम टेक्निकली याद अब पोर्ट खर लेर मगदि हम हलक दोइ ने 1971 फाउसु यामल लमगदि हजि 2016 ना 2016 ने 971 है गदि जैगा सो जै निफु मंगा निफु मा तरुक सुरेना निफु मा तरुक सी आइना मी मते माइग्रेन मा हेते इलेगल ने हाया ब्रा निफु मा सेटल डाउन मतुदा हाई पोर्ट लाकन लाकप याबगी चांस लेना अद सुम म्यान से कुपना नै होम चंगे अद गवर्नर की रोल से रेडी हाई होइगे फाली नरे मानो जब कुछ नहीं है से ताई से आर्टिकल 161 का आर्टिकल 163 का नहीं कॉन्ट्रडिक्शन से आर्टिकल 161 ना ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट सिमिलर की एडवाइस से तो मानो तो बुरा सिमिलर ये ngam pote and article 163 ना he is also an eye and ear of the center है रे बा सेंटर की डायरेक्शन लो लो मागी डुअल रोल हम ले रे बा सी से हज इंडिया से हम जो डिबेट ले सी कॉलोनियल हैंग अप ने सी की गवर्नर की पोस्ट मुथत की दौनी हैवी पोर्ट माइ नहीं ना बो कांगु से लेडी स्टेट से माना सेंटर की प्लांट में लेबो को मने हजकी आर्टिकल 163 है ना 161 ने माई नॉर्मल लेजिस्लेटिव फंक्शन ने ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन स्टेट कैबिनेट हाइना अल सी पोरम ले रिबा अल सी पोर्शन ले रमने अखोई मुथसी मुथो इसे हम चल के हम चौखो रे अब न तब सुना न तबिदा सी ले पोसे अखोई कमाई तो उतना अखोई की बिल में पास होनी है रगदी कमाई तो न सी से चाना चुसन हन भी याद के गवर्नर कमाई तो येलो इदगे state union government kama yellow do ge have khanam jaga le mungna ge have mungna no wam he independent way khoi di to ge have do adna wam je khare na ta bi da khoi law ge kha ta constitution ma kha to ge heritage constitution ku ma nei om jang ya khoi yari bra khoi na hari posi ya ga do ri ba
यारोदो अगर करी करी के उपाय ले अते यदि आई ऐसा है एग्जांपल में हम सिक्किम लम लेगे यारोय अरे सिक्किम अधिक लेगे लम लेगे यारोय अदा हिमाचल प्रदेश लम लेगे यारोय स्माइल तौना कोई इमेजिनेटिव मोन सेमो गदरा सेमो रोइद्रा अथमैला लो मस सेमो तो का हिमाचल प्रदेश प्रेसिडेंट हम ले हाई का गवर्नर हो येत गवर्नर से येत गमरोय यूनियन कैबिनेट से येत गमरोय येत का अंदर मैं लॉर्ड कोर्ट का चैलेंज हो यानी कि भी कोई ना असेंबली ने पास हो बिल का कई मरम ये चले हाई का ये थलक मास 951 दी आदि लॉ ने आदि इंटरनेशनल लॉ दे आदि हैरा गदि अखोई नम खुमम लेते ना अबै तो कुपना ने होम चंगे अखोई ना थागप कांस रे कि ता अखोई हेता इंसल लौदौ ने हाबिदो यारोय बा हा बा इंसल लोगन याद रे अमुक से इंसल लोगन याद रे मतंग तौले गदि अखोई आइन हा युद से और काल पॉपर की एनालॉजी में यारिना से अखोई प्रॉब्लम सॉल्विंग से ऑल लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हाई कांस दा अमीबा amna mahik amna wakan yaw do mahik amna problem solve to kansi dawana hidam kapsala injection kapsala her hidak ma thing do ne ma so hingnam thing na do na adu ma di haning mo nam changhan do ne jang ga so paki si do ne phim last second ama resistance way som chal ge resistance way kana ama soil thing accident thing na her ne mayam ne adu inarong chek den legi moi mo hingani laina do akhoi di kana ye kana laina do phatre hai do ne ba da to ba hidam thajalani adu ma tackle do na adu problem solving is the intuitive thinker मैम अदुगा creative thinker मैम दिस खेना के मान आइंस्टाइन एग्जांपल पे आइंस्टाइन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मा प्रॉब्लम से अंक होलगा थे थीरगा प्रॉब्लम थोले ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन थोले ना सॉल्यूशन से मान ए ले ना हारो थोरे मथंग ए जी कई सोरी मथंग mo hangjaw hawteni immediately the process is that you keep improving the problem hai do solve solution improve the only can problem is change out na ai ngasi to solve to do chehi drive da to be population si haji leisure ki chehi drive the population like mari york pe aga like nipu york pe adu ri kari to ge na haji anticipate ho de na okay na problem solving si da yam na carefully intuitively solve a problem hai gadi is a continuous problem is continually evolved up na ai solution so continually evolved to ne hai po khar sai na stagnant no sunga yaro ba a sei sa koi na problem solve to ama khakta da lengna leibadi yaroi lengna le yaroi aduga aina problem solve to kan sida ma hai si aina isamak su experiment to thadar gadi experiment to failure kan ai si ne ba ai experiment thadar jo tham yeng si la la ha bi la le next problem this is solve to hen jalaga experiment to di tham yeng observer yeng ga to wo gadi problem solve to ga ai sarai to ina na ta bi se yaad am ko se amuk yaad loi simina ba na ta chance da solution phanga pa chakhiba almai to budre hit and trial method se di hagi yam crude problem solving strategy ni haidare adu khoi kup thara nei naraga kamai to kai soiri no ham soi gadi mathang de kamai soilo ge se soi mum ge ka haibai mo nei rom phangi akhoi daka le pot su nei na ga do ni nei da na akhoi gi problem si kamai to solve to ge thai problem me hurdles me kamai to na thok ge have su nei na home da ka le exactly bill se already han chalure ado masigi swai si yeng u swai si sem tok ma thok tai na handarak pa already han lekhre aduna hojikti bill se amona masi handarak na bo film duma yam kum na khana bam mani bill helder len bill se as well as swai di yena reversing ki so han roshan minaba ma changani habni bill se push tok dringai da further kano se yam nungai ado horan se aina mathang da lakado question kano si khana ka do wafam se maroina Churchanpur ki GSC hujik se sahi ma hena mapung phagre sahi ma ngarang nan sahi phabagi observation kai ka mayam ma tawkhre yam numai taw taw dong ne adu lai wafam de bill si yaning de basagi bill se tribal ki interest so ta du tribal ki leiba magi fundamental hak leiba rights sing si swice da solely haibagi potuni adu maram or kan da hujik phawda sungleng leng da bida wari sabai phiam da lakpa purakpa ngamda basagi matang da khananabagi tanja duni adu matang se oja khoi gi commercial break amagi tajadu lakhre commercial break mangi matung da impact news ge agenda manipur yam thuna hanjarake impact news being taduna dumok lebiyo lengsin birau thangmaiban DM college road ta leiba eastern suzuki da fangbiragani suzuki gi gari macha sing makhal suna mafam sida suzuki da train tarba mechanic singna ningthina service piriba servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbigani loinana irai laina loan loba yabagi khudong chaba su pizari ngasi maglengsin birau eastern suzuki thangmaiban DM college road Imphal Manipur
ब्रेक की मतुंग दे यंगबी पुनमकपु एजेंडा मणिपुर दा अमुक खना तराम नोकचरी ब्रेक की मतुंग से क्वेश्चन दे ओजा तथांग पुलप की ओननी कमन ओननी हाइदी इशू से खरा हेना सही अमा स्वागी पोसी यामना लूना दुगा लाइबुक साम थीबो थोकथोक सिंग हाइतारे हाइदी ऑलरेडी मियोई तरा की पुंसी मांग रबनी अदुना इशू से याम लुरकपा अदुननी अइना कनो तौजरिसे चुरचानपुर ता बिल से एक सोम द पास तौगे मवांगी सही द 2015 की अगस्त मसिगी बिल से एक पास तौखिबदा मदुगी नुमितु के नुंदांग दुत के दुम होरे इरांग तौरपा अदुगा मदुगी मथंग नेक्स्ट डे दु होगा मियोई मापन ग सीबा खोरपा याम नुंगाइतबा आई शुड से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अदुगा हुजि फोगदा दुम मोइगी केनो से दुम कहतर एजिटेशन दुम तोक्त्रे ngarang na handa su dum sahi ama phabagi observation to was still ख्वाइदगी लाइबक ख्वाइदगी नुंगाइतबा पार्ट से लेखिदबा नहा मापन हजिक सु दुम स्टिल दुम मोक्ता दुम लेबा हाइतारे स्वाइगी पोसे मेनदी यानिंगदी हाइरे यानिंगदबा से ओजा थथांग अइना लाक्चनिंग बसे स्वाइदा सु एक्सपर्ट सिंग अदगी लेरिबो मयाम सिंची फना कुमनदी येंगबदि बिल सिदा करा वाइदनो स्वाइदा याम काइना ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ओइदोरिबा दुगा ट्राइबल की इंटरेस्ट ता यामना सोली का हाइबा पोसे कराइदनो हाइबसे खंगै सिंग सुम ताको कराइदनो सोइ हाइनि से काय से सुम तीबदा खरा वाबा हाइबा ताई अदा स्वाइगी सिचुएशन स्टेदा अइना हायनजनिंग बसे मरोन जेसी की साइड ता यस करिगुम्बा सोइ हारगदी इसे ऑब्जेक्शनेबल पार्ट एनीथिंग इन दिस बिल नथगदा डेट्रिमेंटल टू द ट्राइबल इंटरेस्ट हारगदी फजना पिन पॉइंट तौबरगा सोइ से स्वाइदनी का हाइबगी हायनिंगबगी स्टेज दु योरप्रा हाइबगी वाफम दुरेन थमजनिंग बसे मरमदी एखोय यानिंगदे हाइबसे ऑलरेडी कंप्लीट चाहिए ऑलरेडी फादोखरे अदो सुमाइन सुम चटपदी यारोइदबनिना हाइदि सोल्यूशन अमदी मथौक तारकपनिना यानिंगदब पार्ट यानिंगद्रगदी स्वाइदनी काइन हाइबगी मतंगदो यौरए अदुगा सुमाइना सुम यानिंगदेना सुम लेबदुदी यागदौ मानदि हाइबसेदा ओजा तथां करी ओपोनेंट थमिनिंगे खोइगी द हुजिक की प्रॉब्लम से द कैनोन मयामना चिंगदा खनबिरिबा मयामना खनलिबसे सिदा हुजिक बिल हेक पास तौर को मतम सिदा अहनबदा सिदा कंसल्टेशन से हुजिक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से फजन सिस्टम सिदा सिदा दु मनुंग द चलम दबी द अमा सि लेरम मनिना होय खोय हंगदबी द इन ngasai पंजाब गुमना मोर देन 37 ट्राइब्स ले सोके दो बुदी ट्राइब्स मयाम दने अदु ngasai ना पंजाबी रे हुजिक की ILP से चतन से रदि हुजिक की बेसिस अनि दो होय जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का शेड्यूल ट्राइब तो ने कॉन्स्टिट्यूशन मतुंग इन नदी होय अदुना शेड्यूल ट्राइब मयाम जिना खोलाउ जे पुलप त यालाउदि फाउदि यारो हेब अदु मयाम सि सिटी बाईपास तो बिरे मयाम ना सुमदा तमीना मयाम की फनन मने खल्लेगा सेमी बसे कोई हंगदबी द तौरि से कइनो मोई अहान क्वेश्चन से मयाम ना लाउरि से अदुना अनि सुबदा अखोइगी आर्टिकल 371 सीदा कोइना पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अमा प्रोटेक्शन अमा लेजरी से असिना एनी इश्यूज which affect hill areas asidi hill area committee da approval hana chatla adudi thu da chakkedo mai bese si bypass toramba somgi constitutional da su bypass toramba aduga somgi ground level da khoi gi mayam tribe mayam se amuka bypass toramba ahan ba da moina yaning da ba mayam da yaning da ba si rest over se maru oina rest over se sinin adu ahum su ba da 1951 की baseline same number से mayam na chingnari se 1951 already कोई अयाम्बा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई येंगु मतमदा कोई की सेंसस हाइरिबा 1951 दा रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप हाइरिबा सिदि कनाम दसु चलमगनि थाजदे मरु ओइना मणिपुर की 80-90% कोई की पॉपुलेशन से चलमगनि थाजदे अब 1951 से द सेंसस कुमसु फजन पांगथुगम कैसु लेते अदुना चिंगनरी इसे अदु इब तारदि 50-80% of the tribal population सिदि unofficial तारनी अदुगा village मयाम से जो unrecognized ओरनी है मयाम चिंगनब मयाम से सि मयाम से लाकपनिना मरु ओइना सिदा even तोरी बसी अफबा ओरसु doing the right thing in the wrong way हम सु लेबनिना कोई इंग्लिश की पावरोदा अदु मसु लेबनिना कोई ना स्टेप लोरम बिसे असि मयाम की फमना न मयाइ फमना तोरम बिसे कोई स्टेप लो बिसे लान खरबा करीदा लानब्रा असिगी हंगम दबसे चुमरा चुमदब्रा सि मयाम की हुजिकी एप्रिहेंशन मयाम लाकपसिदा सिउमबसि थोरकपा अदु हुजिकती चाही मा सुम हेलकपसिदा मम्मी ये कोइना उरिबसे मथंगी बिल मुक लाकपसिदा चेंजेस अदुगा रेटिफिकेशन की मयाम की इंक्लूसिव ओइबमा मयाम की कंसल्ट तोरे तोबमा असुम मम्मी सु मुक तादबा अदुदा मोइना हंदोक पांदोक तबाइबसु यानदबा मोट तोंगान मुसुले
हाइबदी एनी मूवमेंट जी याम कुरप मतमदा सस्टेन दोबसी वायबा हाइबदी बोट मानरक्तबा अदुगा माना लोइसिनिंग मानत्रगा कितंग चत्तकी से मौंग द तौसे खोटसे हाइबसी मोटसे मानरक्तबनिना manung manadabsu yam leram may adubu the issue still the same adu na koi ILPS phajana mayam ni aipo na chatta soiradi mayam se hanna yanna bodo taisin bodo haina maru ya ba chuchampur khatgi sunate natre sadapadi khatta nate ba it is a issue of all the tribals of Manipur ne ba sina adu na mayam si hanna yanna da bodo taisin bodo han lerega mapan lagi changrak pachangrak taba question ni tongan ni manung na di ko imung na di khat na lere mapan lagi lakpa lakta ba mi changrak pachangrak taba du di koi da manung na hanna taisin na di koi ka mai ngak tok to ba adu ma le ni na adu na oza ani na na sai thambi bum na hatu to surupudi hanna manung si hanna yana da ba nungsi na si hanna taisin na si pura ka mana mapan na kana changan sira changon loi sira he si pulap ki oina common na oina ko ni kholau se lau phauda ada tabi gidra tabi roi do bra su question amane ba big question amane aduna yan hanna sida mayam yana ba haibsi purak pasi tangai patabrai na khanne aduna hujik ki koi Manipur gi topography ji mo tabda ching gi district mayam na question menina ching gi mayam da hujik ki tribal areas mayam ji ILP thambadi manung ji mi changrak tredana wari bu ko aduna manungi oina sumgi hanna mechanism amma koigi aina hekta mayam hekta panjab amma swadesi feeling amma koza swadesi attitude amma leredi haibadi mapangi services mayam adu mapangi labor oro kari oro moigi services mayam de ko utilize to draba aduga hojiki swadesi feeling ekoigi isa gi products e ko na promote to raga leizaba hujiki praman de ko na bazar chap matamda sida mayang gi dukan le ko local gi dukan le kana na changbra ko mayang dukan ni change ba maram de ko gi hospitality aduga marketing strategies ko yam wat pa ko gi commercial ko gi strategy mi yam ji wat panina adu ne ko na mo gi services to utilize to de kayam ku na legini ko gi dukan na changbi de na kana na case to dong no ba asung bahan na ko na bill se mari mangara ko le resu hujik de skim na ozana hairiba skim na to riba se swadesi feeling no moi le swadesi attitude na masle ibina moi gi ko isagi local gi dai products ai utilize to zake isagi labor se utilize to zake isagi dugan na chang zake mi atop pagi mi dugan na chang joroi service utilize to roi ama le jabina adugi attitude ti kana bill du su bill ne do leba nungsiba haiba adu amma le ta du powder di ya du bu thok tu ki ti haiba ni yang ngai jo tang same question oja sa dai lak chaning ba se hujik se ekhoi ti yaning di haira ga sum dum chahi ma already mapung pha ga yaning di haira ga sum leiba du ya do ribra natraga yaning da se swai dani gaina pin point ama mathok tarak pra thindok pa si yaning de yanasan se haira di yaning da bu do han khana bum ti changani oja ine sum kanja bada ado swai de ki su atop कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंग कई चतन यानना ब खोन नब की खरदी तौगी तौखरबनी ऑलरेडी द स्वाई से ओजा कबाइन थंबिनी हाइदी सुमाइन सुम लेबिसि यारो यानिंग द पॉइंट थमकांदा यानना ब प्रोफम थोई काइना हाइबिनिंग बर कई थंबिनी ओजा आई थंबिनिंग बटे करा लेट अस बी प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक ओइगा द बजे तौसेब यारो रोय द बदो हजन तौब चुमदे को आई सुम कंजबद अदुगा होजिक वारो दना communication gap leibadagi warudana misi mina mayam am thokibadagi hoji pawba poloidadana thamiba sigi number 1 importance se ai masi peni sarkar na proactive initiative ama lobum thoi ko in terms of compensation for the dead and the near kit and kin madre da pibam thokpas ko laibak tiba thodok ni pe gre ado namjaba do pe ge madu offer toning ko अदुग लोइनना यानिंग द पॉइंट मैम सिंग दो करके नो है नो यानिंग द पेन द मैम एंटी ट्राइबल नि नो हाइ द पॉइंट दो मदु फजना पिर अदुग मदु रेक्टिफाई तो न तो से सिना चिंग बा फजना हाइ न बया बने बा अदु वारी डू सात्र ग दे when you don't talk to each other how can there be peace को सी याद बने बा अदना peace की कल्चर छि तो तार दे sense of accommodation हाइपन चनी वैसे कोई से प्रदीप ना हाई की दुनी वैसे retrospective effect वैसे लाख लगा even 71 that not 72 दा टोटा फाउटा चाहिए दिया हमें 41 42 आ योग है अदगे right from 51 देगे हम लाख लगा टोटा के 60 को 50 60 योग है बचे चाहिए अदुना
Maduda Asaki Harrison, NRC, Suli Tim, Ko, Aji Kenoma Tangalakana, Sarat Chandra Sarmana, Mana, Kana, Kopna, Mana, Lakatana, information, PO has the Tirubuda, Lerum Dreba. Ko, right to information, RTI, Ama Mantorga, Sarat Chandra Sarmana. Although, yes, Chapchana late. Mong do ta currently so inclusive with the bar. Chitaba Mayama Yorabnina. Other Madu 51 have to give Mota 72 and a Manipurna statehood pungi with Chahido. Madu the Bezier or Manipur Saka Putoiba Anubu Bilse. Masisu Moina all party delegation Chalubitum that Home Ministry assurance. Legal experts, constitutional experts, Mayam ki Mating Pige, Mayam Punamana Yagadaba, Constitution is Soidaba. Adagumba, Bilam same Tausi. We will extend all possible help. High Rabanim. I'm going to Hanjaning ide. Hanak Putoreba, Qua, drop when a Putoreba, Mayam your opinion, sick Toriba, Yaning the Brina, more sick Tori 91, Qua, Mayam. Response in 91 layer. Again, alternative bill Lamamu, Jesse ILPS na, Amamu submit to it, Toriziboba. Other sticking to 51 again, once again. Aduna Huziki Ladyba Yamna Ladyba Pipum says the Numininiga Tongadaba, Sigumba, assembly session is the Oeroi, higher than a toe wave now. Other yes, Sinidai, Yetopa. Not of qua. Was it Matum Tobia Heba? Provision with the other Nimitarani, Matunga, Taramani, Matunga, Tausu, Hector, it will be too hasty. And Zahazi Yam Lubini. Atu Sorok Puti, Madame Gresham, Bill Giswai state Yaning Yaning the Mayam lady said, I had some ling or labor to the Yaroi, Yarandong Lingaraga, Yanapum, Sugo in a poor pum to E. Heavy or home the Ranta Billy. Atuka, I am kind of emphatic when hygiening is Home Ministry promised to Riba. Mogi, highly have legal luminaries and constitutional experts, Pamgi, service Pini, Habado, Laura Brava. Ada anu puthori sida pajana moi tanaraga moigi knowledge yaunu puthor pajala simswa koi bhapta te okay haidi masi wahang si hangi masi moina pigiba my assistant pige export ki kari guma daka or pige have madu low rabra tanarabra have wapum do jan thambire se thank you oja tawo same kanu ne tawo matam ma ai su yoguri matam dugi kanu se kanna irang ki thokraga moi mapan sigram matung yam kanna irang leibum matam du dane koi ki imphal dong ki side te ki su ado ai do in khambada thorong kya singda khoi ki lejaba sing or different profession da lejaba sing kai sing pulup yor kana citizen forum na ma pistil ki damakta chatluba ki keno du tomodai ki potu yengura kanda moi si wari saba yani natragana swaida sum akoi di billu yaning de han haraga yaning badu su uttabida sum stick tawga leibasi masi yagado mande wari otai sabagi karigi hairaga di wari saba yabagi pibam leini natraga leiru hesi tamu kari mot thambini wari si chahim satra bni ai khurak heda sadi hedi ya kari thai mi gi ga du changni ko mi gi okhanda changa ga ina hai ngam pode ko hoi aduga yatra bina heta hadu si no ai do ma de heta adu aduga mi si ba da ya ona ko ni heta hadu ko su changjal roga tholok pusida luo pot su le ramani moi so ba sana haida ko insurgency gi changmuda no gi peace talk wari sani kam sida mi sikri me anduri ka kondo wa hair kan sida moi ko ngai le mo se ko india compromise to india independence phangni na lan toro sikri me anduri kondo wa hang puda leader me khumum khangam mo sum amai to mo problem le ramani adaina aju ubada sida sim yanadan le ragadi aina hai ga sai ha hai ga point da hill area gi ko sai gi land protections le ko ado valley protection gi wona to anam sem ga ma ga si alu display in adred valley the same was as gi sai gi imaginary wo mom da himachal gi to ni khande land alienation process talk tan bagi ado settlement sida mi lakwa immigration si laga settle do ga adu bhau bhai harin da sai harin settle do hondra ga dia settle do we handra ga di immigration lakwa is ko so revenue hengala to ni adaga labor market su magi complexity helaga do ni ko ta sena ano skill jang ga do ni ade mate ta labor gi
cost is my selling is name something immigrants in the home at the Haggard moment Haggard Popot man my equilibrium Tologane. Other equilibrium the Woody Carbury moderate dog there. I don't like just know to get settled over the other side. Garam to Sotina. And he'll get a motor, he'll get protection later. Other Chamberto is when I'm going to Shosorga. Sungo Shoy, singing post, Valley is ready as MLR. I know has with MLR and LR actor. I'm one modified of Toga, Hagi land transaction map. See, I think kind of strictly controlled over the Hoya Dogmale. Aduga the Sena, Atiri kind of station is a tourism. It's a treasure area of the land levy are home ladies in Jay. Seizing Sigi more to example Lorga, landing see, soaked on Wiggy land, the nations talked on Posse. So they hadn't given the idea immigration problem. One layer of rank immigration see Laga says a parallel of the Parabo with Jerinico. And it has not see the Haragati to Xenophobia Montolagati, other problem Tologane. Problem Togane, the Hui, I'm going to Canada, the mini international meeting is where I'm going to put upon a Uroi. Adugas Tasina land alienations in Sunday, Ragati, because you saw it, but I think Laga Sotuka. Has the Poda ID Manipur, I'm going to focus on the rank. I don't know if you Chipra Hoinsuiva, the Casars going to happen. Katharpan Bazu, Kasagi, a census key, 951 census later, we have the British Mother, the Moidi, I'm very carefully, my British composing city, Moigi, rules. Come to ensure to get the enumeration day, ensure to in a Henry doesn't hag the Moina, Moigi anthropology is so strong, Moi they didn't even need sociology and high report. Sociology is England University consider sociology have its subject, something weak or a anthropology is so strong. And anthropology is na moi strains na moi politics direct transfer to the me hey lakan moi had the kananga like analyze moi family kali moi kari chalo chai han thizal kani moi na hey lam ganjira adna JP Mills hoisu ru Andrew Clow na susina kansida to 1901 census ne Muslim influx problem si 941 yo kansa moi na India gi oina grow more food land horum de land hojala consider grow more food program to consider notice so India go in haitare British government na to consider mana Lord Wewell hoina grow more food the grow more Muslim tare na moina phagi gero high kind Muslim hai kan Bangladesh Assam su akoi gumne ta sena ha adai matam gi Assam tra kara laid back oiba thabak to si akoi low mati ora ga cha no kon ri are hena to bogam buin to ga asomgi Bangladesh la kong busna hana wa bazna panina low uzo hei hai tare adu mai tar ga moi se thoin encourage sor ga se low han ne ta se Assam su ro ga notice hai tare Assam hai kan matam du ya Assam no para notice ni na adeda 1901 census ne 941 census compared to consider Muslim population rise yeng baduga ahoi gi se cookie rebellion thokan se cookie uprising thokan se si to kan se da 917 to 1919 ni na si matam se kai ke village like kana chief no kana kai moi me masing la na how many pigs they have how do loi khang moi na ahoi Manipur ma ta na moi chin didim jingsang ade haka phalam jinghang se moi loi khang moi na kai ke khun lei kam tai loi khang ye ta se na aduna census ki sida hoi aduri am kana getting idle the rank like moi gi they were very particular me kana le land moi gi rules hai moi British ki system ki administration established ho se Gurkha ri moi di adu to ni loi khang ni sikin mai to ni adu moi di adu to ya ni moi di adu harau ni adu saur kani loi khang ni moi to kan sida wa moi gi enumeration ji moi na successful is ni hai ni adu ga moi na moi ka comparison na me no comparison se ka together France kuma Germany kuma sida sociology of subject chokhle ba adu England na anthropology chokhlak ba adu kai no moi na has explanation hai si England gi anthropology kan man gi moi ling mani na sociology kalite sociology is na winner landing am hoda France ho kuma Germany ho kuma kamai to na khoi soi ho ri explain to no hona gi subject ne hai sociology anthropology adana British parliament le bakta census later moi have the other high the khoi land ne ta sena moi loi khangi Manipur da se khoi palace intrigue thola kan se ticket ki manau pa gi to loi moi ha loi re ko le me moi da wa adi moina kana moina khare hana pun chang da badi khang de aduga leita badi na te leibadu ni loina leiram bi se bi daประธานmoi da kan sira wa Alexander Mackenzie lai pa kan sira som da gi chasa da som da chasa gi cookie meam kana restless or kan sira
kai da wahong khulo khun ma cha loi na mongmoi da lei jan ta sena aduga adu so me da so me da pi habni ta sembudi hujik lai bo phum se hol hujik lai se oja maroina kuina sum chahi muk kari muk lei rabdina madu yamna ilai lai na heta kano to buduri ya ga dodi yam thuna ya ga dodi mande adu yadi yani hona radi yani haibagi thaja buduri lai si sam sam lai kanda yes bill sima leiba tangai phadana land protection bill ama leiba isidi one and all loina ba gyaro wafam ni aduga leiba bill si push to basi already push pudi already han tawla ramni ado khara ga hena mapung phana khara ga hena mai pak na chanjan nan bagi damakta swai de leiba che na busing si lotion ma thok ta gani haibani observation si oja ngasi gi mani aduga masi already hana matam su khara di lograbani aduga ada ki su yarak taba handak ki stadi amuk thagal roga yarak taba hai wafam si yarak taba wafam je lehelagum si chap chana yagada ubilama matam khara changa su changna lomina raga thagal ro si hebni da mo si lai wafam si oja tang swai si ni thabri si yam nungai je oja ngasi se maroina ijenda manipur lak piraga khanana ba se phan bi oja yam nungai je oja bo yom mon thaga chari oja ta thang bu soina ngasi gi khanana ne basida yam marik chumba adi mayam da knowledges oigada wafam mayama phongdu phire oja ta thang bu amukhan thaga chari tong pradeep hanjan akhoi dari lakti labne adu hek lura agandri hek thaduk pa yadaba tamo aduna hek kano to se tamo ngasi su lak piraga bapung phan bi ba tamo yam nungai je tamo so mon thaga chari ngasi gi damakta di agenda manipur lotion na gi tanja do yorle agenda manipur amagi di lakada amagi damak lakada ba nongai sing amagi ngaimina ba tari adubu thogdo wathok kaya lamdam se thoiba thogdo wathok kaya gi marik chubba report sing gi damak impact news ming ta duna lebiu